Ghana ya to yaba no awi na so e kamya yese ebesi ne na wo mo madi nkunim no enhye da ne omuhuntu hu se wo madi nkunim omo madi nkugo so asa still na vim bi wo ho se oboda so ekura power nim ye hwe ne ekoso wo NDC fo ntema wo madi nkunim de na so ye hwe demonstration ade a ekoso e kamya yese afei e na wo mo eye campaign ababeto abano fofo abra ye ba be election no enyema bi kokoso e ma empanifo bi ba abonten e be che wo madwini titiriu e ne ma mpin da John Ajekunkufuo oba abonten be che na de se aba ye kwa akoto no nim de mi nyansam ne susuyem de nipa aka wo se yeto aba no e de ma no ene Dr. Muhammadu Bawumia wo kire se ono na ere ya ye wo mu de anka obetimi age Ghana e de yakob bia ye pese yeko so nipa ba akon de bufu asem no ye ba ene owura Kojo Alantramanten e bufu ye kire se Bawumia no oba da be ya sekufuo airpo bi na wa endorse ne se ye to abama na ono ena oba bo ni di ye to aba ni wieye e ma obi ehu ne smoothness level na ka nim se sansam no akwakwada busia enkodaaye ibimu da so wo me na sopo e wo sansam na e ma Penny John Adekunkufuo e de betu dwa no se me no kasai eye bi ekoso a eye ma Penny John Adekunkufuo ne wo fa asene mpon e na eda fom e ma Pennyfuo titire ni ntire bepie mu e wo yie na se mo chiacha na ba se wo mo chiacha se ne ekwa eye bi ase ya na ye no eduru se Alan Kojo Alantramanten chiacha no wo chia Pennyfuo wo nyina odu ya ma Penny da John Adekunkufuo so no obotra no eno ena Pennyfuo se wokoto se nipa mienu epon abisa se na anu asem no edi ni sie misa se asem ben ena esi wei akwakofa enkomo e de aba media ne sie pa se ne Alan eda ne di esu a wo yikire yi so ne kwan so ano no ya to aba na winti de ebiem ene mna so kwa eda so ehye ne mu no too much GH ena woni guso a wo hwe meso na subscribe ma page no mi adoma no sa no upload bi aba unsa ebetini aka abusua twa mi abra mi twa me ho akwaba mama me guest no akwaba abusia me sanda wasese wanya brache me mama kwaba meka wo sansa na de enkomo no be hye so no Dr. Abednego contact ego screen as fana freno spiritual problem bi a wona mu dia papa ebetimi aboa afa kam ho na yenko me guest no ho na yema no akwaba oba mu akwaba mia na ya mia de bibia majeso aye mia jatu abanewi aftermath of the election say na wunye ma na ADC 4 year na NPP 4 year Parliament wentwu ekoso ne ade no kan nyina boma say na besi yakase assess na say na be kam oh de kan ma menchia too much hwefo nyina na ye ma obi anso akwa babiem se de wo kan ye no na ensam no wabone tofa ama mate na o se sanya wo kan bibi se ukoto se nipa mienu kwa obisa se na anu asem no de ne course won se election ya ye bebe prophecies ahodo course ye wie ye chie no ebi da so wo gidie se do abana kodi NDC fo ho nanso wo gidie bi se wo betimi asa nya ba no minnim ba bi a wo munya sa adwene no efiri anasa sa motivation no minnim nipa wo de sa motivation ne ma nanso akwaya se no besepa ni konyina haba yetase no benyansafo won se Alantramanten nyina nim se ebre dru ne so se nke wo se wo ba no sa bre ni mu ene wo ye sacrifice ha na ye Ghana for ye kan no wo sacrifice de na konya ne ma ye mampani a wote egom na na doda nkwa Akufuado enye se wo sacrifice ma ne keke o se be ya se ne bre twem na se papa no antimi ani kura bia nke betimi ehu ne mobo na ye di asama no but Alan hwe onu mfie a wanya na o hwe ye mampani di a wanya ohu ne se onu de nkabere bebre wo homa no enti se ebra bia dru na se eye na na doda nkwa Akufuado se aka ne bre na se period ba akopɛ ama na standard dia ene en try no because MPP ne de da ho kakra but wura ma na hunu mu nsem ye wa abonte de enim se de musitie enti se nka mimi no mienu se dwumadie bi ba na mehwe me mfie na me hu ne se ebre bebre wo ho ma me ene ma me di nkan kɔ na awi a me nso maba enti ene de da yekosi ya ni pitiri de ne baaye enti se nka madane akonya na ma no wadi 8 awi a enka wo kɔ no ne femu Alan what ma say Alan wo bua me pa ama se ni betimi adi 8 na wi na so me kwei e wose appoint obi foforo besi anan esan se MPP de da so ye MPP ntia ne ebrei but ye ni parliament wo bi ene nim de ekoso e wo ye ba bi a wo nyina hia ene ade but enka Ghana for ye ye wo outside the box ne de sa na ye dwene ye
Ene ehu ne se kofuo nso ye mampani a watwam ono nso ogina brekase pa wa amanyokuo nim anko ono nso timi kasa anka ye adwuma enti afa ba ne sen enti se nka baba bonte kura bekase Ghana for the yesi ani enhu anya tan e hyewu some minute ye obi anim party I support nso ye nyina kwato aba ne bi that is it enti se wo kura no be ye bibi sa enka fa hye nipa bi mu na wo mo nkasa ba wo a wo ye mefa ne se wadi bida na onim said ye obi lucia etie no obi gani etie no enka obehunu seda bi do me bai ba omi abeboa but ye hwe said ye ade ne koye ye ne kodi ha na e wo se mi yi mani de hye nipa bi na nko ama o makasa na watwe ho esan se niam e social media nyina atemdidie e mo fredi atem ne wo mpanifo o mo hye o masio o mo ntimi ma abonte ba ye betuetue sketch okutupa na wo ka na wo mote ho enti mi hu ne said ye ko ba ye ma alankash wo twa mu no enu titiri beka ho ma me ye nhwe ne sei ye se ye pibibi ye kubisa abrewa o mampani kufuo ye panimu wadi akonwa pen ena ne mretwam no wakotena fi wabedi party na nimu pen ebre bia ne nipa bia ne yade e bia sa season we me na de me yade ne be yi the following season no interest of me year season we ayeyi nti no side me ya e be yi abra NPP ekwa prime minister na wo ka se Alan ene nana no nanka wo se Alan ti ase no gem no de ma nana enya de shikonwa ne dikan ye kwa akoto aba yakwato aba no aye tight obi e printi enti sa time no na Alan na ni so ade hunu ne se opese obeye mampani edi NPP anim edi konyi akonwa no no be Ghana mampani a na ka sa time no na enimre se wo ka se Alan hu ne se okay na a chance ni so enti minja ma no nko na echire na menso akwa enya de shikonwa ena busuya we aka se okay edru we so no pene ma we ko enti no ne ebusuya we so nti ase ne fa ma we enti unni se sa bre na Alan yes ade no be ka se sa time no ena oye o committee political suicide ono ahye no wakonfo ewa manyo senim ti bi kwa kire se sa time no ena Alan ne political career ne ba wie na we hu Onse ma me said ye wo kan me kan bibi se sacrifice Ghana for kan sacrifice do enya adehikonya said ye wo kan na ejabi ewu ama e wo faasefo ye si ni wa mansan a wo faasefo ni ade wo musa but we ye se ye party ana party na ye party ye nyina ye wo mu a ye pre se be ya amanyokuo we betimi atumpon aya adwenkro ye nyina ne aka ye ho abom ne ye ni passimesi enti se wono abakura mpo na se wabeka bibi se ya enke ye ni monyam hye de mayen esan se hwe se de na Ghana for ye ho pre se ye benya na na dodan kwa kufuado enti se de wo ka ne se sa time na wo committee ne ho no ebi asa bre ne kura ne se de na Ghana for ye pe na dodan kwa kufuado no Alan ne ye de ne si so ebi anka ankwa ama no enke se sign because obi enim se na do de wo ba yesi kume preko wo be yesi nti Ghana fo ani kodi na do achi enti nka honom no senka Alan na anye bibi se bi anka to date enka bibi fo ntimi fa akonya no enti se woni pa ne hunu sa yesi mampani anasa sabi a visionary leader dia won dream ne o you think ahead enti ne bi ada bi said ye Ghana fo masia do na bi do Alan pa ba hwe odo na e wona na do side free education yes wo de be ba ko enyine hu se atana do di owo sika yese ne ho nkyere ne pen ne ho kyere ne da ne ka say ye hwe sa ne ma no na da wo ka say so ho a kyere nti hu ne se ye die pa de na bi wo fie ho enti ene ye ma ne kwan na omra na ono so ba na ni so hye obi ehu se Alan ye boko but na eni eden na ni so hye enti Ghana for se da ye ma na do kwan enti se Alan sa time no se wa ma me ka se da bi ye piama ne nkwa nke bia enka Alan ba enka maso anka atoto aso ma nka bibi benya akonya na nka ye den enti se nka na bibi se yesi me na kra de ono me nhada ne ni problem je se eye we no mkoye and Alan ne sacrifice ba ye enti se nka bibi ni me I still stand on my point say I was saying ka ye rampani otwe mi nka woyi nani ade se obi kanya se wono a in person and be gina ho be ka bibi sa ye hwe se woyi nani dia hye obi oye panimu se ne bi kan ye no senko yo ba be wati ya wati fi ye kwa kobisa ne ho nimdie ni nyansa ono hwe ne nimdie mu bebi asese Ghana ene Ghana mpo bebi asese ewiase kono ena ba umya de ye slogan on digitalization no ewiase ne kono nim enti ye kobisa no papa
ye be kwa bato so o mai na ekwa kogina ususu se hwan na bebia sese wiase kɔ no bebia sese Ghana epese ye kɔ no obetime de yakɔ na wɔno so kakra wɔwɔ no ɔda ne didi kyerɛ sɛ ne susu sɛ ba wo mia ne betime aboaye abra Alan airpre no yehu mu akofo de boa no yehu support or the support no ma Alan nti yehu atani a yedidi ye ma pende da jo na yekufo ebi kwa so yekufo boy na Alan fashion kufo fashion ni nyina ba NPP mu ni nyina ye kasa no esan won titi se ne everybody support ma enya awotan na se ne so the support ni ma obi a ede na kekoyem na se ko wo hwe ewiase obi dɔwo a no dɔ there's no way I would do obi a asɛm bi a obi kan we akire betimi ama ɔdɔ na wo dɔ no na breaki okay and ye ka trust that it is a glass se hwe wo say kima obetimi agada pieces no ba se obese nya form ne te sese de tie no ewunya bibisa enti na se nkrofo ka na Alan fashion just that woni nsɛm a nkrofo atene nipa ho a still omuda so di omachi se ye ma akwanya na se ye ma opportunity bi ni akase nipa bi mra bonten obi wo hono ma wadi nipa bi achi enye political party krasam na meka ba ye de bayan kase dada sitina mu a obi atimi adi obi achi aluzi nyema bebre but still gidia owo nipa ni mu sese nne na tesa oda so di nachi enti se ye kasa wodo obi a odo no nya ya no keke o eye eniyema bi a wo bede di a kire nipa no obi wo honom kwa no odo ba nya sikantia ebi a me kasa obi wo hom na hu na enya sika no ohia o ohia sika bato ohia wodo ebi a make say all free ase ni nyina sika wo ho but ade a ye friend the fatherly love ade a friend the motherly love oni bi enti wo hu na onim se oni pa wo ma ni sika wo nya efe ma no but ohia se wo be hage no like wo do won sebu bonachi wo kan sem bi tire no ebe ye yie onyame wo ho onyame you see that kind of words enti wo ka sa tire nipa na e ma ni hu ni say yes enti say ye kan odo na ebi e fa ne say eye de nam so ensem o mokeka ye nti e na ebi ama eye na ya mampani otwa mu kofo aba be ka say ye ho kakra ne de me shada ne wo nya adwene wo because odo obi a odo ne na yam anyina ye nyim enti yes ya kan obi hu asembone a kire wo kra na wo do no wa still na was odi na chi enkakra be ye hwe e ya manyosem e na ye politics e na ye enti no menyi ni se ye mampani kufo be ka se odo a wo nya de ma Alan no sa do ne ni wo bi sa do ne me gidi se bi da so a wo ho e de ama no but se ne me kan no e ya manyosem e na ye enu nti amanyosem no etra affection etra sa wo do na ye hwehwe no inimdie ne ade ka ho na papa ne keka ne nyina si ani na ohu se ebre bi time na Alan wo so sa time na ne nimdie na ne kura no na sa bre no sa nimdie ne hia ene ba omi animdie kura no sa bre sa nimdie ne hia Alan nimdie no etwem ne nyina so di adanse se ewiase ikɔ nanim ade a ye na nra no ene wo ye ye kolo etwem na ye kolo etwem kura no so wo inventing so ye o enema bebre etwem tetimire mu afa ye se ba ama ye se to ye danda ye ni je ho enu ne ehu ne se e san so eba ena se obehwa ebra Alan dru ho a wo checha hwe Ghana fo yankasa ho yetimi speculate ba na nya nokore okay ebi ana me ka se ye yikese empanifo ni ntire hia obede hu se nipa no wachia no obde ma moma kom bibia awie ene wo ba be chenti hu ne se wachia bia mu kura na na bi ma we hwe ensam tire fo mo kasa o ensam tire fo mo kasa sometimes so sa samu ba na ya address issue na ma ye mfa ya adwene nkɔhya de ba akum Ghana fo wo bibi se na ye de ye do we ya ono wa enti se de tie papa oboni o what ma say kofo ni Alan odo na omo se no ebo ntia so enti ne se wa ba beto no na se wa ntia na Ghana fo ntia se no me nti Ghana fo ena nsem trofo ankasa mo amutimi hihye nsem bi na mo kura ho na mo de pensam ye hu de edi ho adanse ise ne wo mi ya da se ye kwa yiase a ye chiachia emfa ho ne se ye nyina akra bia ye boko mu ye kotena baby di nkomo ebra so se ye to santina kudwuma ye be chiachia me nka se wo na me ne be accommodate me ni chia bi enti se Alan kra ko hu ne papa no wodam o ma di nkomo o ma sere a ya ba dwem e ho ne nyina ehwe edom so ye ni sane oso takrache ye nim se ne Alan ne kwadwo eti papa kofo tie enti definitely ye be hwehwe bibi se oh okay kofo kra ba abonten be ka asa no ye hu woni Alan mpo ye enti ye first time a ye hu nie
kufo be kan enu Alan reaction okay ye hu omo ye hwe de be so wa ma din kunu yaw me didi kan meka say yaw ene ma Alan sa because kwadwo yo nipa bi a osre okay so wo ben sa ye ma mpani a Frankatuni de ma ye movement for change ya osre odonipa eto de bi oye ne campaign in crave said ye wo si ye niema na odonipa enti se me do pa na bi a me de me ru a hyew mu na me expect se obeye bibi me ma me tai kan asem bi wo say ade a wontimi nyan obi ya ne ho ye onwanwa pa enti se me do pa na me de me ru a hyew mu na me nim se obetimi a betray me na we betray me wan say nyima ama wodem abonti obi ehu what you are saying den hwe enipa kan samu ene nipa swade na afa nipa mu na wo aba no se won susu meka se wo be kan sam bi ma eyi be ma wo nipa mu enti mi so be hia wo nipa mu ni wo hu se de tie what you are saying enti mi hu ni se yawo sa yawo die na hu hia sa hu hia we de sa ka ye masam debi aya masam anya ma na wo mo e ma na tete wo mo enti be ma bia wo masu kakra wo mu ade se wo no maame antena anche ba se wo tena wo maame nche titi ne mema na wo mo tena wo maame nche akwa aware no sister manso na obetwe no enya asem ketua wo ze ka be ma de but manso na obetwe no enya asem ketua enti yawo ene ma ye papa ye sa ma me da se obebo ma atwetwe nkomo na ye fa ya asem ni mrawi ye ye hwe ni sei ebi mo kire se Alan oyem ref politics ase politics no eyem prepragro eya yensi ni edi enti se wani nya den sa kwan ne so a ntimi ye enti mo hu ne se Alan ase bibi kakra bi ma twe me ho bibi kakra bi me ya na me da hye mu no oye dada ba for politics hu ne se oye dada ba for nya ne se bi oye dada ba for politics ba bi hu ne se mi nya wa ameyew madam so sa na beba okay abusia aha na mre be makwan na ye de yenkomo ni nyina esi mesrew na waja wo comment e wo video yi ase e de amame enkomo ya ye twetwe ye e fa ye mampin dada John Adekunkufuo ene afafanto movement for change leader Alan Kwadwo Kyerematen eyi ese omko chia ye na enchia wo botara na wanchia no eno ho nkomo ene ye twetwe ye no se ne bi kankan ma ye ho comment e wo video yi as we ne sa na we subscribe button no so too much GH eya kai na fa be on kan wo sa no upload bi aba on sa ebetimi aka all the social media handles okowa too much GH eya kai so be like wo no wa share e dia mama crown